sajening pemekas Makaruwo yang siwa yang durga yang saja anake buku jening ane jani sekenang dewa miragang buat paus manirone gumantu sumekan kengken paling unuke saja mapunguji kapening dewa gumanti do tatas pawikan dewa kapening sulur ane malu do ane jani raos anci kapening jana mani raja ni narakaya Ian subuhnya idewo mabuko kene Makaruwo kadirasa ngayu bagyo kena aji ne bukajani sekenang lingyuh lungguh idewo ne aji lakarnator nani kapi saja mekas kapi ne jeni yang walan durko dia sapu ni kewekti sangkaling sumekan pesan ide yang bertara tunggal ngerenteh ang pengandika jaga midadaya sama kesami gumanti tekewikanen sapu napiraris separine pemargin sang pemaka kalih pengkas yang siwo maka mewah durga dewi ngiring tidak sampun sumekan pisan kapragyang turmaning kepatutan pisane punika rumare sang makekal ngiringang makari dage renteh pengandikan ide pemekas pinunas pewarah-warah ide yang betara tunggal ida sida yang batari durga makmewah yang batara siwo nagingin daging titah ida yang batar tunggal nenten kain nenten kantun sang makakali sang mangkin motanang wirang seduaning sang makekali sane mangkin ten kantun metanang wirang turmaning sampun saya kejaga meragiang daging pewarah-warah ide yang pada tunggal tumulares ide ngerentehang pawacana banman pengkalih nyunyur manis
daging rentuh pengandikan ide yang bertertunggal sane mangkin tenjang belian ka pertama wantah katiba mantu ring sunun idene nen tenjang belian wantah itu dia Dewi Durga yang aduh cening yang Dewi Durga yang saja anak ibu Dewi. Nejani aja lah karena yang pemekas, nyen pemekas musuh ide boleh. Kehawenang syarat yang saja anak ibu haji maupun ide pemekas kapining dewa gumanti itu sumekenang madingang nah pemekas musuh ideone sengaran tua kurenan ideone jening ayu subuh kelintang mekelonyan saja jening ayu ngalahin pemekas kurenan deune do demawadu rasa kangen ranang dot dan sanemadan nyingakin dewu adone de komelan terus ke ketro gandong ayu jening lantas mapidato pemekas kapan dia ngawasannya yang ada ni lantas kerapin dia nak main do sangka ni rasa terus no rasa ini rasa kangen ni pemekas kapan ni dia jening ayu rani Rikalaning sekadia sapunika wiyati dang rentuh penganikan ajin ideng turmaning sampun sumeken pisan kapedagian saha nyaku pangkara kalih ideyang Batari Dewi Durga jaga mampu ngatur maring ajin ideng God.
Mamedang lugro matur cicip di tiang ratu, ratu yang betara lingsir, sanekas nanggep ajin di tiang senemangken, lugro yang di tiang ratu, di tiang wantah nyungsum suwun makali linggih ratu. Mahawenang para sangapurun sane mangkin ditiang mapu ngatur amatra marininggi haji. Iyan bawa saya raben ditiang punika ratu, raben ditiang kewiyatine wantah meperakan dewatu arah punika asa punika haji. Nawugang kikyang aji menawi aji sangkaning sampun meregaling serpikun aji niki senerau boyo jerapen ikiang wantah moraga raksasa moraga dete sujati asa punika aji Mantito sane mangken wenten telwacanan haji sekadia sapunika ngemawa sang detyane puniki wantah raben tiyang ampureang di tiyang haji di tiyang tenja presiden nerima sapunika haji Ampureang pemanget di tiang haji. Ya diastun ke kowe haji mapawarah-warah maring padewekan di tiang ngemau sesukukan pemengkas niki wantara penitiang sakemawon di tiang nenten jengiring dageren teu pedeket sane kasih pemaring padewekan di tiang ratu.